kori ke ho whanga mo henga I tamwhata ko tau pe ko si awa atu pa mihe o pe ni ka ata mo e whainga maari e ko ni ke hoko atu e tau proklama ko ia ko e tupunga ponua alo au ai a ko heni pe mo professor to e tātu si o tani pe me he maana alo au I ken pela ke whahoko atu e tau proklama whawi ke ko ia ku tau wama heni ki ai ko e tupunga ponua alo au o ku patanga pe kainga kuongo le rei atu e tau proklama ke te moto ki apina pe ko ngau anga I he proklama ko ia whahoko atu hiwe kini malo ai ngahi tahi o whakotau pe whai ke te tau tolu lava ke tau te au mai ai ki he wike fo o koini ke hoko atu e tau proklama ko ia ko te funga whanua alo au ko whiwhia whoke whainga maari e koini ke talitali de rei ai pe ai professor pe me ken pela malo e tau mau e ahon pe malo e ngahi ngau e ko tau pe whahoko pe me he maananga ko ia alo au whiwhia ke professor whiwhia ke he wike fo o koini Malo apito tonga ko tu ipe ko wongo lele atu pe ko ia whawhita pe ko whamaru atu I he talamalo e whanua lo tu mo e ako ka hoko ate tau proklama tu funga whanua pe mo e VPO e na I he ahoni o kou lelei pe tonga pe mo lusane mo family pe ku fa pe ai tau nga au e ai fai fatongia mihene ai lo au university pe mo e halo au ko e ngahi me alalahi pe o ku hoko e whanuani ko e fai ai pe ai talanoa ai o e COVID pe o ku kamata foke hanga e mitia ko mitia ne pure ilahi ai me alahi e tau mo ui kamata ke frasisi e nau talanoa ke COVID I mitia o I kaito e hange ko e anga maheni aia ko e taimi pe o ku pehea I he mitia ke nau frasisi e nau talanoa ke hakaweinga o ku hinga ia o ku ikai ke toe fu mahu inga ka veinga ko ia pe ko uesia e pure anga pa ko kala no ani au ia ki media ko na mautolu APC he ko media ku me he malu e pure anga aia ko ange ko lau ko a Noam Chomsky pe me kautama filosofa ko ki media o ku pure e pure anga pe a moi media ai me ake tau tala noa ki ai mu tau sio ki ai pe a ku holo au bito e tala noa ia ki he miti ki he COVID isa I heni ka koe se distika koe ke COVID o ku lere pe ia ai puke ia moi mate e tonga ka koe fonga foke ua ka whemau he pure anga ai pe koe ngai pure anga mea ke nauhanga lere aki pe malawa pe ke nauhanga pure ai mea ke tuku mai ke media ke tautala noa ki ai e now press conference press release pe koe mea ia o ku hoko heni lolotonga ko ia ko nga ko hame o whemau he pure anga ke hoko atu e tau ngā au e ngā mahani mo whakalere ai whanua mo ngā businessi pe mo e tau mo ui kai oa e uesia e ke uesia e COVID pako me alelei pe ia whemau ke tau unu ki mo ka koe whehui mahu i ngā pe o ku holo e COVID pe ku holo e mate koe tari koe ki ai ikai pe koe whehui rewa mui atu ai koe haa mea whasisi e tala noa ki ai pe koe tari e nia aku kono uhi ngā ke ave tau toka ngā ke tau hoko atu koe whaaspe e kulave ke COVID koe ahen mahalo e ua ne whai ai fu tari lahi I Washington DC I Amerika e Palestini Joe Biden pe moha kau maalunga whanua pe ne keke nau toi tokanga nau toi ria ki he
aia e mea malu i mas, pea ku holo ia, i ngā i whanua lai, ko i ngā whoko no tuangi ke tau ataina. Koi. O mea rewa nai hoko, pea koe mea ia ku alu ia hen, pa ku alu ngai whanua ke tuangi pe ke o te tau tokanga ke ai pa sai he tau o si huhu tolu mai ha. Koe whutaritari i lahi koe ni, i o kaua e tataki he Palestini, Joe Biden. Nai o zange papuke ai toko ono mo fulu tupu positive me mei fitu noa. Pea koe laule wana e tangata toke ta mo Chinese iloa koe ko Dr. Fausa koe a Amerika. Talo e ne taki mai ai tala noa i o mo oni Chinese pea mo oni whaka whaito o ke COVID. Nai hanga e Palestini Donald Trump, o whawhaingata ia i lahi ngā ua e tangata koe ni. Kana nau hanga whaike a Dr. Fausa he oskoina no mao e toko mei whitungu futu pui e fu taritari cocktail mahalpa koe pāti pe koe. Pako tala noa re waina Fausa ko whiwa e wahe tu pe tonga ko ngā ko tau ka ngā i weekendi. Ane afi mahalpa koe hawa tunane pe he ai. O ku whai dere hape ai ka kai ia pa ko whata e ngā i pure anga. Ko inga ko whia mau ke tau hoko atu, ke ua te whamamawhai ai tui o e mast. Pe koe malu i o e fofonga. Ka koe mooni koe o e tau mo ui, te tau whanonga mo e wailasi i hanga i tau pe koe ke tau ilo pe e osi afe. Koi. Aia ko ne uhi ngau tau ataina ke tau o kai wharekai, tau o ke papu, whai e fu katoa ngā pāti pe koe cocktail aina Joe Biden, ka kua pau ke iai e vai lasi ai. Pe kua pau ke puke, ma upeha ni ihi unau whakataha ki a fu katoa ngā lai. Ka koe mea tau ataina tangata, pe koe ne tui hono mask, hono mea malu i fofonga pe kai. Pea koe ne pehe, koe mea pe ki ho tau ke tau hao ki ai mo toko nia ki tau tolu. Koe tau mui ke ngāhi huhu. Ngāhi huhu malui. Aia koe ne whamama whai mai koe tau ni manoa whai ki o lunga, ai ni o kutuki mai he taimini, ke nau hoko at ke huhu hono wha. O vaccination ai a koe au a walu ko wara molusane ko mahuia no fa ai a koe fraso se mamahina e fa mi e booster o ko maua ko makei hao maua ko mamu ke tonga ka koe ko mea peo ko whietala noa ke mea koe ka whawho ka tonga ko ki alpi kau maho inga pe ka te auia ki whamanat pe ko tau ka inga ko sisio ai ngai katoanga mo mea kwhai ka kai tonga pa koe ke nau toi mas ka kua pau pe ke puke ani i pea koe mea whamamafa mai ke a whau sa me kau tamasaini si ki hoko ate hu hange pe koe hu flu anga mai ni hu tu o ua pe tu o taha i tau ko hu ni mo ni a hu tu o taha i tau e nima ko ngahi hu palu ka koe mea ko whamanatu mai he koe pehepe e whausa ko pau ke whakawheka mape kau sai nisi ke ngahi ai foi a kau ngahi whaito ngahi kemikare mai hafua ki he hu he ku wheri uni wake hawa ai kolona pe koe ke tau ilo pe o siafi pe koe ne whare i ke tau hu kai ke mate hata ia e hu tu ke ka pau o kua no alanga mahake o whepaki mai hu pe ka o whi hu ka koe mea ia koe ko whi lawe ka whawoga tonga maro Mon la hepito professor pagatu unga ia o ku wa o ke he ahoni tatau pe mo New Zealand ai koe tu unga koe hu koe ke te loko whai holo hatala noa COVID he daini puke pe kai ia nau isolate pe nau hai api ka koe ke te whai angai ho ngai fuho haa ko he taimi koe au tui koe he tu unga whawhia maari e pe
ai kakai he huhu kona o hai api. Ko se hifo a neafina e tuku mai patunga mo ui ka tonga e nau kalafi ko ia ki he puke i tonga. Ai a ko wakai hifo ki ai ko e tuunga ko ki ai ai puke i tonga o ku i he tuunga mahu i he tuunga whawhia maari e pehe i he tau talanoa. Ai a koe whetu penia ko so atu ki ai o ku lahi ai ai kaka ki olunga he tai nini. Pau peke pehe he ko nau toki awake whanginia ho nau whika. Ai a ko wawa o ko awake ia whange au ni maono. Peko hapai na e kamata aki peki toko ua wha ku nau i he toko uange au ono nima. Ka koe tūnga koe e huhu ko i tonga koe peseti e hiwa walo e ulaki huhu. Ai toi beki peseti e ua ko ofi he peseti te au. Peseti hiwa noa e huho no ua. Sea bita. Koe, peseti mi maua rewa e nau huho posta. Ai a koe tūnga koe kunau i ai koe kakai koe ke puke ngai ahoni tonga koe toko tahape fito ngea walo noa ni au maika ni a fi. Tuke he kakai koe ke o i e kwhare mahaki o risi koe na puke o ke reko oti ai. Koe new cases ko toko wangi au taha ono. Ai koe tu uia ai puke i tonga paku o mahino pe a profesa he ngahi o ngongo koni ku tau wakai ki ai. Koe ke te loko kupai ha o hoa a fe holo mo ngahi wālau mo irifia mo wālau e kakai he social media ko hi ngāpe ko pehe ko puke mo pake tuku aku ko kaupeni ai COVID ni tahiwa i he kongai a mo uifa a ho ke whanonga mo ia o te kaupe i tonga pe mo murini profesa. Io, ko whakawhiawhia pito tonga i ho hake ai statistika kon ki tonga pea o tau whiawhia i he tau wakai ki he statistika kon ni neonga lere ai puke ia i tonga tapu, ko e valuafe tupu, Koe. Ka koe ku sio tu ki he o ku fusai ai ko active cases o ku tahafe pe a recover ai ono afe o ku fufu a fofa au pito Koe. pe a koe fatongia mau inga koe ni hono ai e huhu ai a koe huhu ena koe peseti e fia ai ula ki huhu a tos one hiwa valu hiwa noa ni mau fufa pita pa koe uhinga ia e taha pe koe uhinga te fito ia tonga ai hao koe ni pe koe tau wakaiat ko wawa oe na whangeau hapai uongeau pe ki hala e ua moionga ni ua whakawhiawhia au pito tau whamalo ki ngā ue lai ai pure ngā ke mea koe ni mo kakaipe ai na uohuhu ko mea pe kou tau kore e tau tol mo whai atua e tau tānak whakaukau ki na uohuhu Ka koe ola ena o e huhu, fu ola lelei a pite huhu, pe ko no ola pena, ku tau sio ki ai ko e valua fena ko mau, active ka hafe tupu, pe a sai mai ai o no afe fu, whawhia maari e pe whakawhia fia. Ka i he tai wā tatau hange koe wharei a Dr. Fausa, pe mo kautama sainisi, ke tau kei tokanga pe mo whakaihi e koe ne wharei foki, koe wailasi e nofo pe mo tau tau i e wheo i anga kotoa pe te tau i ai. Pe koe whahinga ko spuke ua ki puke ua, koe mea ke tau manatu i tonga. Koe uwhatotoro koe ni koe puke kotoa pe, koe te puke mau pe COVID ka te tuotaha. E o siu e sia konga i loto i a kita. Neongo ka pau koe ke te whatokangai, ko te puke ua, ko te ue sia ia konga i loto i ho to onga. Tuan ka anoa pen ke to onga. Pa te puke tolu, aia ka pau he kai ke te whakatokangai kita i te puke uloa ki, ka ku o siu e sia nge ku sio koe ke mawhanau na puke unau kei malo. Ka pau unau kei malo he ku wakai, o vare pe koe whakamea koe long COVID koe whahinga nai ue sia lahi pa he kai to e sai a long COVID ia he ose nau mau a COVID.
Ka koe me koe toko lahi mai te kai ke huhu tonga una mai long COVID. I ka mata mai he te kai ke whai e huhu. Aia ka koe ki tau tonu kong tau osi huhu, tau tokanga pe ka e whakatatau ki ho tau tau pe a moe mālohi koe i ho tau sino. Ho tau ngāhi nau pe ka pau te kai ki a tau hala ngā mahaki. Ka koe mea pe ke tau manatui ke oe te tau to ngofua, to whai ngofua, mo to maa. He koe fo i puke ko toa peka o te tua tātu o ua ko pau ke ia e ne uesia. Pakapai kai ke ase tai mini e ase a mui. Ka ku ke hea mo long COVID koe COVID i loa aia kui kai toi ose COVID i pa ko osi whamoni e ka kai tonga pe he, pe mo ka kai pe ku osi pe maua pe nau toluia i he alanga mahaki fo o. Ma te koe hua e vai las koe ni koe ne hua maua u konga e loto ke ne osi uesia pe ia. Pakapau hua tu te mālohi mai a to nau me loto whawhetai. Pakapau hua tu o sia to alanga mahaki e toi ue sia la. Ka koe mea pe o ku tau whawhetai ai, koe uhuhu koe niu toko nia ki tau tolu kātoa. Nā maki mokopuna e toko ua na napuke, o sen mahala wike ua na sai, koe ki tahine taha koe tau hongo fulu. Koe ena e au si huhu tuo taha. Koe ena ki puke lai. Ka koe ki sisi ne tau wha koe ki tamasi. Kei ke huhu ia. Kana kei ke ue sia lai. Lere takai holopea wa inga holopea nai positive. Ai o makatuunga i he tau, makatuunga i he anga e whaunga mo nau i loto i anau tolu. Lere lope ki tau whaai au, fui a hape tāne ange u ki vai apa, o sipaku apa lere lope ia he ka skuta halo e pe ia sa ia i pe. Ka koe utara no ape, koe nau polo kalama ne afi mo chou fifita, me he lo au fai BA i he filosofi mo e lo siki. Na e puke. Pe puke mo e toko ua, pe toko tolu i hono ki whamiri i tonga, ko u chou me tonga. E ta mai chou ko o sipusta, me na kai kene floko i ki tare pepea, hangeu ki mai ki fiva pea. Pea o sepeka na kai ke aha fo mea pea, pe kone kaure kana na ulere takai o peu, neo na nau puke. Ai ko ngai tala no fa fie ka tau tō, ko pe e chou ko ka pa mana kai ke pusta e to ki fa ngata ia. E ka fa vo ke to. Mo la hia pito. Kai fo ke ngata i professor ka ko tu fo ke tai nimi o ko talu hoko ai COVID-19 in e hoko mai ko i mamani. Mo ka ke fa do ngai ka ke te lava por anga ko o si ke te fa folau ki to por anga me tonga. Koe nau nofo whakalota whanua pe na kai te whalau mai ki Murini ai hawhai whalau whapure anga pare mea mga ka ofisiare tu ke he kau hau whafo i tui pe ka mai whapare mahaki e uhinga whawhai to. Ka ihe ngahi aho koni ko hili na e whakahoko o kulotonga i Palau foki ai pare mea ko tonga pe mai minista ko i ki Muri pe mai tak mamata ai na whalau mai nusilane o latu ki Asteriana o na wholau ai ki Palau i whakataha ko ia o whahoko ai. Tako tu ko taha ia whailonga whawhiwhia. Ku kamata ke tauongo i waweni peha no whakataata mo whakangaloklo. Ai ngai whakatapui ko ia whakakau a whonua ai a ko whahoko ki tonga. Ia whawhiwhia api to tonga. Pea na wakahivo ke i heni ai pare mia hokawa meriku pea ma minista ki Muri ku kona kuna hoko ki Palau au fia pea i kamata ke whai holo e whewholau aki neongo ai ke whai pea ngai whatokanga pea mue ui ke tau tokanga ko ngā koe COVID, E whawho kia tonga, Koia. Mahalo ko e te tu ko ni professor ko tu mahalo tu te ta alurewa ke ta konstituto ne i he tai ni.
ke ngā ke hoko atoa e tatara noa, pea ke ni hiko ia kuna i loto honi he prokalama ko tuku mo wanga mahen peki ai, ko instituto ne kuma lotonga iai mo e palofesa, tau ene ma tala noa mai ai, i he tau ko instituto ne pe ko tui ko te whafoke atu palofesa ke ta foki ki he tau ko instituto ne, ko ngā ke hoko atu ai e ta prokalama ko iai ahoni. Ko e tau ko instituto ne kau i he malo ko hive hiva. Ko ia, hiva ni palofesa. Ko e hopo sula he. Ko ia. Iyo. Ko kupu hive hiva e ni tonga. Ka iai hataha ko tuku ke whakamau i he whakamau angalahi. Ko hui ko ne whai hahia. Ko pau e whai aki ai sula. Ka pau tene loto ki ai. Paka iai ha whakakiki e hoko i ha hopo sivire e whai e whakamau angalahi e ngofua ki a whaahi i hopo ko ia ke whiri ke whai aki ai sula pe i kai tāmate i a laoni o tāngata. Na ta whakao si aki eni, Koi. Aini ai kupu hiwe hiwa o koutou e lau atu. Pe koe fo i ngā unu mahu i ngā ia koe whakakaukau e hopo sula ai koe na ustala no atu ki ai. I ne kamata mai me karisi e Clesphenius ki mua pe ahau ki a Pericles o ngā taki whakapolitikare ko ia ki mua o au mai ki e kua ngā Pericles ko ngā koula karisi ko ngā iana ia a sokolate si. A koe hu mai ai i ko Clesphenius i e kumauna e kau i ono whahu mai e hopo sula. O mai e toko ni mange au meihe society civil society ki ene ke nau kau ki e hopo i ata. Ko tu kone tau lau i e kupu hiva. Koe hopo hia i e whakamau angalahi. Koe ngā hopo mahu inga ia au kuna kehe. Koe hopo sivire mo e hopo hia. Whai hia. Aia koe hopo whai hia, ko a hia, ko a whahinga hia na ate whai. Pea koe hopo sivire, koe hopo i ha whakawhekiki, pe koe whelawaki ha whahinga mea i e tau nofo whakai sivire. O ku ikai ko ha toko taha, pe ko ha hopo o ku whai hia, pe koe tāmate, pe koe kai haa, e ngahi hia lalai ko ia, te whakapō. Ka koe hopo hia, kua pau ke whai ahono whamau i sula. Aia koe whai whakakaukau koe ai e tonga, koe whai whakakaukau ke oange ai whainga maarie ke kau mai e kakai, ka ua nofo pe i whamau lahi, pe ua nofo pe he whamau anga. Koe hange koe haki whakamolu i ai hopo, ke iai hawakai mo a humai ai kakai ai kausula. He koe hopo o kutuu mamafa patu o whakatu tā maki, ka pau ko ha tā mate. Nengo kone o si whai e tā mate, pe koe ne loto ki ai, pe koe ikai, pe koe po uri loa ia ita, ka o ku oangerewa whainga maari e ke ue whai hono hopo i mono tau te a i e whamau a ngāpe. Ka oangerewa ke ai mahalau ai kakai, koe uhinga ia ai hopo sula. Pea koe mea maho inga au pito ia. Maho inga au pito e hopo sula ia i he kau mai ai kakai. I he talanoa ki e hopo koe hui kua ne whai hahia. Pea koe mea maharia i he kupuni, ka paurewa whakakikihi i hopo sivire. E sio ke foi uhinga ko ia. Koe hopo sivire u kai ke fia mau ia ke hopo sula. Ka paurewa whakakikihi.
Pe aku fia maurewa ke kau mai kakaia ki ai ke o mai e sula. Ai kau sula. O ngofua rewa ka pau te na loto ke ai hange pe ko e hopo whaia. Ka pau e loto ki ai pe sula. Ka pau ke loto ki ai pe hopo i pe e wha maurai. Ka koe poini ko i e kupu i wewa. Ka pau rewa whakakikihi. Kai. Pea, ka pau te na loto ki ai. Aia koe whakakaukau rewa e sula. Kene hanga o mai ha tānaki mai hano whakamolu i. Pe whakanonga mai ka pau kua whaihia. Pe ki whakamolu i pe whakanonga mai o ka pau e alu ke whaiha whakakikihi. Kai. Tau pehe koe whakakikihi. Ko hinga ko whelawaki i a pisinisi nai whakotu. Kai. I tawhaaki ai toko tahana e ne whakatau e pisinisi. Ko ngai hopo sivire. Kia toko taha kehe pe ai kai ke mau pe koe a mea nai whetō kaki i hena whakawhetongi ake transactioni. Pe koe mahu inga e paanga, pe koe hapa nau aluai o nau whahano whakailo, koe hata ai whi maarie, koe ngai ke isi sivile. Pe koe paurewa whakakikihi. Pe e ngofua rewa ke alu ki e hopo sula, o ka pau te nau loto ki ai o ngofai. Pe koe fo i pupunga rea whaka o si, pe i kai tāmate i a laoni o taengata. Aia koe kupu hive hiwa ia i e uinga ko ia. O ku kau ia i e lao taengata. Ke whakafo ke ato. O ku Maria Pito, profesa ai tu ukoi e whakaukau. I he tu ukoi ni e lao koe ni. Ko inga ne asi koe hopo sula. Ka whi konga whamui koe na ke lau mai ke konga mahu inga a pito ia. Kai naka ke uhanga e ia ilo i o ku kau ai hopo sula i he lao ta ingata. Ka koe ta o mai koe ni ki ai mahino ka te au ai whakaukau pe moe mamafa ko ia, moe mahu inga. Ai kau mai koe a kakai ke taim ko whai ai hopo sula i he whakamau angatangi, whakamau alahi me whakamau angatangi. Ai a rewa ko ne tuu ko ia e profesa ko tui ko taha ni o kupu mahu inga a pito kutonu ke mahino. Pe mahino le rei a pito i he whamatala. Ka te o kua whoki atu ke ta alu ke he kupu te au. Io ko te tānaki mai ko ia tonga. Ko e poin mahu inga o pito ia. Ko tānaki mai ko ia ai foi mooni. Ko kupu mahu inga e ni koe ke tau whawhatoka ngā i tau koe ke lahi hatala noa ki ai. Koe kupu koe ngahi kupu koe o ku ai ki ai foi pupunga rea pe koe foi se tesi isa e i kai tāmate i ai laoni o taengata. Pe aku lahi aia ke ngahi lao o i tau ataina i ka mata mai a konistu tone. O ku ai lao, o ku ai lahia. Ai lahia ke ngahi lao o i kere moe hingoa whakanofo kau no perepe moe whare alo moe tui. O ku ai lahia ki e konistu tone whakaluku fua. Ve koe tau whaatala noa fok tau tōria alu he umea kou tai ngata hange koe lao es kupu ke sāpate. Kau koe ke whaatala noa ia ke mahu inga i kupu hive i wā e ne tai ngata. O tonu lewa ke tau hanga o whakamahu inga mo tau hanga o whaapapai. Ai ngahi kupu lahi he konistu tone o ku ikai ke ne hanga o mai ke o ku ikai ke ne hanga puke ai me a koto ape ke whakasisia a e tau
wheinga ki he tauataina pe puke mao e tauataina. E koe hae uhinga o ku lao ta ngata e ni, ai kupu hiwe hiwa. Ko hinga tonga he whekau aki mo e whakakau kau e tauataina. Ke ua whakangata pe ai hopo whai hia ki e whakamau, lahi pe koe whakamau anga, pe ua whangata e hopo sivire ka pae whakakikihi ki e whakamau anga. Ka uku iai e tauataina, ai toko taha whai hia mo toko taha hopo sivire, kene whakakau mai, pe omi e lau ai kakai, koe haa a e nau lau, koe haa lau ai kakai, koe whaiwhewe, koe haa lau ai kakai ki he eku keisi. Ka ui kai koe pehepe, koe haa lau ai whakamau anga ki he eku keisi, pe koe whakamau lahi ki he kui. O kuua rewa whewe, koe haa lau ai whakamau anga ki he eku keisi, koe haa lau ai kakai ki he eku keisi, e whai ake foi lau e ua koe anu whakamau ia. He koe whakamau anga u tau whātara noa pe whoki koe whakauhinga i oe lao ai whakamau anga. Ka koe whakamau anga koe whakamau i oe lao. Koe tāna ki atua ki kai whakawoke. Ka tāru he koe ke kupuongo fulu e tō. Ko noanga o e tūtu uni ke halaia pe tonu hia. Koe kupu maari eia, kupu mahu inga ia. Koe ngā oe ai kausula ka pau koe hopo hia o ku whai ke whakaha, pe o ku halaia pe tonu hia aia ko whakailo, pe ke whakaha pe o hange koe ngāi whamooni o ku whai i ao e whamauhanga. I ngai hopo sivire o ku ihe kausula ke whakaha koe ha e totongi mo e totongi huhui. O hange ko ia e hoko. O toton ke whai o hange o ku hā mai ke te kinau tōn o toton ke whai. Aia koe ongo whamamafa he ni koe konga uruaki o kupu te au. Ko hono whaha i pe o ku tonu hia pe halaia e o mai ia me he lau ai kausula ka pau koe hopo hia. Maaria abito he hoko atu e whakawhai ke he i hopo hia mo hopo siviri. Koe ke nau kau he o mai ha totongi, ko me aia whamau lahi. Ko me nau kau ai kau hopo sulai he hopo whaihia, ko nau tala mai pe o ku halaia pe tonuia, o whatatau ki he u whamooni. He kai ke nau whai o whiriwhiri manako pe whai ato e whainga uhinga o kui kai whakalao, pe kai whakamuolare, ka ko pau ke nau omi o whatatau ke ngai whamooni. E kausula pe ku tonuhia pe halaia. Tari tonuhia pe tari halaia. Pe i haurewa ke hopo sivire he konga ua. Koe mea e whatongia e sula hange koe no whamamafa mai. Koe nau hanga tala mai, i koe haa e totongi. Koe haa e totongi pe totongi huhui. O hange ko ia e hoko. Aia koe mea ia kuna wanga o mai ka pau koe hopo sivire. Siwa whai whatongia mahu inga ke kehe ia e ua o e hopo whai hia i ono whai e kausula pia mo e hopo sivire. Ka te uoko atonga ka pau koe ke a mea te ke tānaki mai, te ke whie tānaki mai ai, kupu te au. Ta hoko pege he te au mataha. O kui e whamau ke whamatala ai lao ki kausula. O kui e whamau ke whamatala ai lao ki kausula. Mahu inga o pito, mantu i tonga koe kausula au koe ke anau fu ilo lahi anau tauria ke lao. Pea moho nau whatongia, mo e umea ngofua ke nau whai, mo e umea ku tapu. O kui e whamau lahi ka pau koe whamau i, o hia matea pe koha mo ua paanga ke whamatala ke kausula ai la o ku kau ki ai. Pea ke tokoni ki ate ki nau tolu koe uhi, ke nau ilo ngai mea o ku kau ki mea o ku whamau i, ke uhi ke nau lawa ke whakakau kau totonu.
Koe ha e mea o totonu ke nau whai. Pea kui he whakamau lahi ke whakaha mo ta ofi a ngāhi lea, mo ngāhi whamooni, o ku tae kau, pe tae tau, mo mea o ku whakamau i. Aia koe tō mea la lahi mai ia, ko pau ke ne whamatalai, le lei ke kau sulaho nau whatongia, ai mea o ku ngofua, mo mea o ku ikai ngofua. Koi. Ngai mea o totonu, mo ngai mea o ku ikai totonu ke nau whai. Ngai hopo sula mai ngai tau ki mui, nei te eki ke uwhatoa ngai, nei tae maau pe he ai hopo sula ki mua. Ka koe hu mai koe e mitia whakasosiare na uwhatoa ngai u hopo sula mai ki mui, kua me kau sula ia tala noa ki e nau u whakaukau mo mea i he mitia whakasosiare. Ai ue sia lahi kou whai mitia whakasosiare ki e tau mo ui. Koi. Ka koe ngahi mea ia o ku tapu i e tala noa koe ni ki he kupu koe ni ai te au mātaha. Koi. Ka ku koe ki tau ila tātou ki e umea pe he pe koe ha ai ngā ue ki ai pure a ngā pe mo whamau a ngā ka ku lahe api te ukeisi koe ka kau he sura nau mai o tala noa mai e nau whakaukau ki he hopo ki he mitia whakasosiare. Ngai mea o tapu whatatau ke lao koe ni o e te au mātaha. Koi. Taunga ka pau kai ke aha o kua mea ki tānaki mai? Ma mon lahi pito, Professor, i he konga koe ni kou whakaukau, ko tānaki pe koe ko kumāria ia i he lao koe ni. I he whainga lao koe sula. Ko ilo e pena na tau stala noa ki he tupu anga koe e sula hano whai ka mi karisi. Ka koe kum whakaukau mai koe ni ki he kupu koe ni, ki he māria koe e kupu koe ni, i he tawhaaki koe ni. Koe kau whakamau, o kunau koe kakaina na wako lao. Panau ngā ue na dole whamau a ngā o mau e tau kei lahi au pito panau alo au ai, hiki ai alo au ke tuunga whamau lahi. Aia kuna au na toki ai kuna hange pe lao ia ha konga pe ia nau mo ui, e nau mau loto ngahi hafua i he lao. Ka koe mea ko maari ia hopo sula, Professor, koe hau koe kau sula, ka kia hata haia, si pia ki ni ihi ai kua hane ilo lao. Ka koe lahi taha ia koe ke nau ilo ki ai. Te toki hau pe whamau ia o talatu ka nau tole mea ke whai, koe mea koe o ngofua, koe mea koe tap, koe mea koe kuha. Ka koe unga koe na tula koe ngai hopo anke sula, i koe ngai hopo mamafa. Pea kone apena koe a os pe ale whamau o whai whamau, kai nofa kau sula, pe ko taim koe osi ai pa atu rewa ke nau talamai, pe tonu hia pe kuhala ia. Koe konga ia ko maare ia he whamau anga, koe lava ke kau atu hakakai, na koe ke nau ilo lao, ka whai ak pe nau whamau i he nau whanongo pe he taim pe ko ia, ki he ngahi mea hoko, pa nau tiklea lewa pe o ku tonu hia pe o kuhala ia. Ka te whafoki atu Professor. O kumate mai, o ta whaaki, Professor koe ki whanonga. Koe whatongia mama whatonga. Oi. Koe whatongia mama ka oku omi e kakai, koe whakakaukau ia o e sula, koe omi e kakai me ngāi pui tua keke. Koi. Pake whatonga ngai, koe fwoi konga whakaete mo ka lati ia i he whakamau a ngā oku taha pe i he anga i wakai. Koi. Koe whamau a ngā eo koe ke whakate mo ka lati a he uhinga koe tau tala noa ki e whakaukau o whakakau mai o e kakai. Koi. Nei mua pe, ka mata pe i mua e whamau a ngā e kaukariki, kana e wheinga ai kaukariki ia ke ai e whamau a ngā neongo e ne make he, koe kau tau kei ilo mo e poto pe o hange ko tala noa. Koi. Kana nau hangana tora o atu i e nau whie mau ke whakate mo ka lati ai kupu kotoa pe o e uma whai pūre. Koi. Executive Assembly a nau tolu koe palamenia a hauni
pe he foki ki he whamauanga. He koe whamauanga ai o koe ke whatala noa ai e loto e kakai. Ko kuhinga ai. Koe tala noa pe i he ilo mo poto e kau whamau i ono whamau. Whauhinga e lao mono whamau i mea koe whaihia pe koe hopa sivire. Pe aus. Ko whamauanga ai. Kana nau hanga whakakau atu hange ko tala noa. Ke kau e kakai. Koe whakakau whakakau e kakai. Koe mea pia na lawa ke nau hua toi ke ai ke pani te mo ka late whakamau. Koe o atu hawhahinga kakai pe. Koe ke whia mau ia ke sivi koe pe ku ke lawa lau tohi pe lau konga pe me. Ka ku ke lawa mahino i aerea whakatonga ia whare hopo o ku alatu pe ai ofisa kolo pe koe ofisa me lao moi ofisa kolo pe koe pure whawahe o whiri mai e kausula whiri pe koe fo to tonu mahu inga ia hange koe kupu te au koe uhinga ia ai ke tau ata ina ta ngata ane ko glabe nai ko nga whakau aki mo whakaukau e tau ata ina whakau aki mo whakaukau e te mokalati ko uhinga ia ka te whawhoki atu tau ko tui mahalo ke ta hoko atu ke kupu hoko Palafes ko te au maua ni e whai e ki whamaulahi hatohi whamatala ki anga o e whonua a hano lelei mo hono kovi. E whai ai tohi whamatala e ki whamaulahi. Ko e ki whamaulahi en, koe koe whamaulahi. Ko e ki whamaulahi en pe koe tui whamaulahi. E whai ai tohi whamatala e ki whamaulahi tu o taha i he tau kotoa pe, ki e tui koe mea i he anga o ene potu ngā ue mo anga o i whonua, a hono lelei mo hono kovi, pa koe tuuni mo e lao whē o ku hā mai ke te ia o totonu ke whakatonu. Pa koe tohi ko ia e ave e tui ki whare area o ka whai e nau whakataha o hange koe ngāhi tohi ai kau minista. Mahau inga au bito e ni tonga, e ku whakatonga i hifo e ni, koe ke whakatonga ia i ngā i tala noa, mo e tau tala noa. Tau alu fōke he whakawhekiki ki he pēnolo mo e sensela mo e. Pea mo e atenseniare mo e umea koia. Ka tau i kai ko tupunga koe, ko tupunga koe i kai ke tau ilo lelei ki he konistu tone mo lao. Hange ka toa wholofola e tamatu ia tupo uono maa koe usana tau e ua i whare area. Pe tau e tōu. Nane whakatokanga ke whare area koe te whito i paraparema e whare area koe i kai ke o ako e lao mo i konistu tone. Sake ke mea koe ni, tau wha lau lea, katoa pe tau tō. Ka koe ke tau whatoka ngai ai fwoi kehe, mo mahu inga ngai kupu pe ni, o eik sensela mo eik whamaulahi, a e nā kehe mo e nā wheglawe i. E se fwoi whatongia mahu inga i nia o eik whamaulahi, tu o taha i he tau kotoa pe ki he tu i. Ahono ave fo i ripoti, ahono lelei mo kovi, ka koe tuuni mo e lao whē o ku hā mai ke te ia o totonu ke whakatontonu. Pe huma rewa tu i ai mo ene i he whakatotoko ni, pe koe tohi ko ia e ave e tu i ke whare area. O atu fo ke tu i, koe tu i, pe e whai kia e whare i ene kaurot. Ke nau hanga tālanga i mo tala noa i. Pea e awe rewa ke whare area o ka whai e nau whataha o hange koe ngai tohi ai kau minista. Ai koe uhinga ke ripoti me tohi ai kau minista koe mea tatau. Nau o awe nau ngai tohi me nau ngai ripoti ke whare area o area ai. Ka koeni o ku fōu he tui o fōu ai ki he whare area.
Koi. Ko mea ia ko maare ia e whamawanga e ne alu e tatalanoa ko ni e ne mahino mai. O ku mei mei ko mea ko toa pe e whamawanga ia hange ko e ni ko e iksansela ko i whamawanga i me na ngai whakaukau me report ki a mea e whai. O ku i kai alu whahanga tonu ia ki e whare area. Koi. Koi. Ta koe whaunga pe mahalo e tā tonga na tatalanoa ki ai ko no whenga ke malui ke lava ke whailonga ki pe pe koe ai ke mei ke pure i mai mo whatoanga ia mai he tamatu i mo e whatahatoko ni uhinga ia tā me a kotoa pe whamauanga hange pe koe mea i e wharearea hange pe koe mea e whataha kapneti pe mo e paremia neanguk toi ai o mea kau ataina ai ka kuk whatoanga i o koe o mea e wharearea o kau ataina i sea mo e wharearea pa pe ke paremia mo kapneti ka koe Eiksen sela mo eik whamau lahi, koe u mea koe whamau anga u koe ke u whato anga i o lahi u mea te fito e lawa ke nau alu hanga tonu ki e kapineti pe koe wharearea tu ke ngai whauhinga lao. Koi. Ka ku pau ke fou, koe foi halapure anga i o pau ke fou ki he tui o ha u mea. Koi. Aia koe whehui o ku tau ataina nai whamau anga he uhinga ko ia. Pe koe uhinga koe kaulelei ke whai whilonga ke ngā he kupu e tolu. O ku whai tatau e whamau anga ki egi paremia mo e kapneti. He koe kupu pure ia. Pe pe ke egi sea mo e wharearea. Pe koe fo ingofua ko ia o pau pe ke whai mai me tui. Ka koe teo maua o ku fou ki e tui. Pe koe tui pe koe tui i e whatato koni pe a fou mai ki e wharearea. Koi. Koe u mea whaluku fua ia he mawhai pure tolu. Koi. Koe u mea fou mai i e whamau anga ki e kapneti mo e wharearea. Ki e kapneti mo e paremia isa. Pa koe u mea fou mai i e wharearea mo e iksea. Pa u mea fou mai i me whamau anga ke tui mo e whatatoko ni pe koe tui. Ka koe mea kotoa pe i e whamau anga ko pau ke fou mai he tui. Mo e whatatoko ni pe koe tui. Pa koe o mea ia o koe ke fou mai a ki paremia mo e kapneti. Ka aku fou mai a hange koe ni wa te au maua. Fou mai ke tui. Pe koe tui mo e whatato koni pe a fou ke iksea mo e wharearea. Maria. Te au mātolu e tonga kua mea koe whetanaki mai. E koe kupu koe ni e professor ko Maria i apito ai i he mea. Ta koe oku ripoti pe whakamau, eiki whakamau lahi. Oku ripoti pe ke ne apio ai anga koe. O mea ko Maria i ai koe mea ke whamatala mai ripoti ki he anga o ene potu ngā ue. Ai koe ripoti ki whakamau anga koe potu ngā ue ia ana. Pe te ripoti ki he anga o whonua. Ni whakawhelawe i koe e whakamau anga pe mo e whonua he ngai hopo. Pe ko fe me ako ne pehe ki whakatonu tonu. Ai ngahi lao ko ia ai kune ripoti ke. O wahi toke taimi o ku whai e tālanga i he ngahi lao ko o tau konistuto ne pe pehe heni i. Ko lao ko lao kovi, ko lao ko lao sai. Ka ko unga i he tawhaaki koe ni. O ku totonu ka kuaha lao kovi, ku totonu ke kau ia he ripoti e whamau lahi. O report ke ne awhio ko e lao o ku ikai ke fu, o whepaki ko e lao ku ha. Peto ki pehere vai kupu hange ko ku ke whamatala mai palofes. Peto ki alure me tu i o ave e lewa me tu i ki wharearea ko ke nau ngā weki ai. Ka ko maria ia i he kupu ko ni ka te whafoki atu ke ta hoko atu. Ia, koe mea kōku asimai tonga. O ku whai ki he lau ai eiki whamau lahi ai lau lelei pe koe lau kovi. O ku ikai whai ia ki he lau ai kakai. Pe koe lau ai kau whamau.
o kuta na ki atu pe e nau whakau he koutui koe ripoti koe ai whamaulahi. Koe ume aia ku nau wakai ki ai aia mo kau whamaulahi ki e ngāhi lao o kulelei mo kovi mo ngāhi mea ke whakaukau i ke whai a no whakalelei. Pe koe mea ke toi whai ha no wakai. Aia koe mea mahu inga aia pe koe hange ko tala noa. Koe umea ia o whakahoko koe tu o taha i e tau pe aku mahu inga. Pita kata hoko atu, koe kupu te au mātolu koe ngahi mawhai o i kau whamau polisi. Tau aluhi whaen me kau me i whamau lahi, pia mo e whamau, kau whamau lahi, ki he te au mātolu koe ngahi mawhai o i kau whamau polisi. E i he whare area ke tutuuni ki e taimi mo i potfonua whe e whai ai a ngai whamauanga, pe ko pau foki ke nau whakangata ai ngai mawhai o i kau whamau polisi e ngai mea o ku kau ki e hopohia mo i sivire, pe te nau tutuuni foki ke ngai mea o totonu ke tuku atu ke hopo i e whamauanga lai. Whare area ai au seke maari e tonga ai hu mai hene ai whare area maari au pito. O ku hu mai whare area ai au kui ai au nau mawhai lahi ki e kau whamau polisi. Ki ke he atu ai e whamau lahi mo e kau whamau lahi. Ai aku iai fo i whakare volo hene mahu inga mei unofo e kau whamau polisi mahina au pito e kupu koe ni whaihia pe koe sivire e a whangatuku ia me he whare area mo e taimi hopo mo e hafua. Ai a koe whare area, tau pehepe i he nao ai mahino ame. Koe whare area o ku kaunga lahi ia ki e whamau, pe koe kau whamau polisi. Ka koe tui mo e whatatoko ni o ku nau kaunga lahi nau toki e whamau lahi pia mo e kau whamau. Maari au pito tau sio ke vai koe ni umea koe ni tonga. Pea ku nau sio ai ko whe ai ngahi hopohia mo i sivire me i whare area. E ave ke whamau lahi. Toi mahino ange eni ai tala noa koe ni o kui kai ko hawhatongia ia o e potunga au e lao mo e nau minista ko whatongia ia o e whare area. Neongo ka pau ko umea koe au fōu mai me whamau anga, pia fōu mai, pia mei he. Whamau anga, pia fōu mai, pia mei he. Fōu mai me whamau anga, pia fōu ia, mahal ko kui ngā fōu mai whamau anga, pia fōu mai me kau polisi, mei he whare area, Kataki. Kataki koe ki wheto o ake e au koe. Ka koe e tonga, Kau aluhifa te kuai Te au mātolu Ai a koe kupu te au mātolu, pa koe me kupu te au mātolu Koe tutu uni ki a mau i oi konis tūtone. Maari au pito. Ai hu mai ai kupu koe ni te au mātolu Koe tutu uni ki a mau i oi konis tūtone, koa tutu uni whakaha. Pea kua pau e i kai ue sia ha to tonu to tongi uhui i halauke. Koe tutu uni remedy ki ha mau i oi konis tūtone, koa tutu uni declaratory relief, pe kua pau e i kai ue sia ha to tonu to tongi uhui i halauke. Te kai ke fu mau i ngā maari e ka te au e konga ki lalo e tonga. Koe tutu uni ki ha mau i e konis tūtone, koa tutu uni whakaha.
pe kua pau e kai ue sia ha totonu totongi huhui I halao ke. Aia koe uhinga kia tu uni kia mau e konistu tone pea koe tu uni whakaha pea kua pau e kai ue sia ha totongi huhui I halao ke. Mahalo koe mea pea ko kai ke fu mauinga maari e pe mahino rei ka te au ia ai foi konga ki la lotonga ka pau ki a mau ki ai. Tau hanga o atu e profesa a nauti koe na walunima asiko I he kuputea mātolu e. Kau ki hanga Ia o koe ki no footnote. Koia, ki footnote ko ia ke ta sio ki ai. Aia koe whakahu e he lao taha whito uafe mātolu. Koe kai whatonga iange koe kupu teau mātolu na e tu uni e he eik wha maulahi I he hopo o Taione versus Pureanga o Tonga wafe manima ti e la no fitu o tae whakalao I he ene whepaki pea moe lao ke tau ataina o ha I he konistu tone mohangahi to tonu o kwelawe I moia. Ko ki footnote ia o whi lao ko ni professor. Pahu e lao taha fitu o I wafe mātolu. Kai whakatokanga iange koe kupu te au mātolu na e tutuuni e whakamaulahi I he hopo a Taione mo Pureanga Tonga. O ku tae whakalao I ene whepaki mo lao ki tau Ia mahino ka te au kaparewa o ku iai ha whahinga lao o ku whakahu mai pe ko ha hopo o ku whepaki pia mo U lao te fito o e tau ataina pe ko U lao ta ngata e konistu tone pia he I kairewa ke mālohi pe la ueka e pau ke tau foki. Ki e tutu uni o e konistu tone. Aia koe hae kupu koe konistu tone makatuunga he tau ataina pe ku makatuunga I he tae ngata. He koe ngai kupu koe konistu tone ko whakatoka ngai. Koe ngai kupu koe to meu whikau aki mo e tau ataina o koe ni whikau aki pea mo e tae ngata. Koe mea ia o ko wako me he ta hao koe ni. Koe tae ngata o ku whikau aki mo e kupu o e tau ataina mo e ngai kupu pe koe ngai whakauka. Pakapaurewa e hao hake isi. Pe ko halao, pe ko hopo o kune hanga ue sia ai foi mo ni mea whaka konistu tone ko ia. Koe tau ataina mo e tae ngata. Pea te tau whokirewa tau tōru ia ki hange koe kupu koe ne te au mātolu. Loloto au pito ai tala noa koe ni tonga. Loloto au pito. Ai whakakaukau. Ka pau te tau mahu inga, hanga whakamahu inga I maari. Ma tau hanga whakamahu inga ai umo o ni mea koe tohi maari e konistu tone. He koe umea e ne hanga malui pe whakatau ataina aki tau tōru. Malui tau tōru. Kata. Mahu inga pete whakaukau e tau ataina. Ka te whawhoka tong nā tāna ki mai kau ki tamate ane mea ko ni moi hu mai taimi hala. Koia. Professor ko ti mahalo ko ta umai ke ngata anga koe o konga koe ni ku ta noa ki ai. Ko ngā koe pe mo tataimi ku ose pe tataimi he taimi. Ka I he tu koe ni professor koe konga hoko te ta hoko ki ai ko konga tolu ia. I ta programa koe ni wika hau. Ai ko konga tolu koe fonua. Ai ko kupu te au mawha ka matai. Ai ngā hitala noa koe ki he fonua po kere. Ai ka kou whawhoket ka koe ke whama opu mai ka kwa hamea te ke tokan ki ai ki ta wha osea. Whamaro tonga ka whai whanonga mai ni ai hao e ta konistu tone
o sene konga ulua ki mo konga ua. Koia. Pea koe konga tolu eni. Usai au pite na o ngā o aki ai konga tolu koe whonua. Ne wha ngā o aki me aki koe kere kere. Koia. Ka koe te tā hoko atu ki aina e sai. Mahalo pe nai ngā o aki pe whonua e ka koe ku mau na au. Nau pe au nai ngā o aki pe koe kere kere ka koe tui mahalo nai ngā o aki pe whonua. Ka koe lahi pe tala noa ki kere kere ka koe. Ka ku ta whai whanonga mai eni. Aia koe toi lawe pe tonga koe. Ko ngā ula kina ta me i hau taua ia i he. Ko nistu tone o e tahawalu fitu nima. Koe. Pea ta hau koe ke ko ngā ua. Na ta mafuri mai taua ta hau i e wā whehongo furu. Ko nistu tone wā whehongo furu. Pe ta hau koe ni, aia te ta anu ai pe i e wā whehongo furu, pe koe ngai tau mai ki muini. Ke osi he koe ngā, o ke ai ngai me ai, i he konga wā mo konga tolu, ta hau he konga wā i he wā whehongo furu, te tato e hoko toi pe ne wā whehongo furu, ne kai whoke a ta manaki te tāwhe mai ke he wā whehongo furu, e koni stutone o hau hau pe heni, na ta whakaukau ko ta hau he ta walu whitni ma ke osi a kai ke. O sai pe te tato e whoke o si ofi ai ngā ai kapi kapi mo whakatontonu he ne hau me moa. He te tato e whoki koi ki he konga uluaki, te tasi o re vai ki he konga uluaki o e wā whehongo furu, he na ta ostala no mai konga uluaki o e ta walu whitni ma. Ka koe whamahalo atu pe i e talawa re rei mai konga uluaki mo konga ua, ko tui koe mea lahi au pitoia, koe funga au e lahi au pitoia ke ta polo kalama, pe ta whatawange pe koe pe ne aonga, ki ani i te nau fie mau, pe te nau fie mau, ki talanoa, i talanoa, pe koe whakaukau ki e konistu tone. Pepsai ke ta hoko atu, i ta polo kalama hoko, whawhiawhia o pito e ku lahi o pito o mea o ku ta ilo ki ai pe toi mahino ange pe lahi ngai mea o ta wako mi ai. Pe o ku whawsi pe o ku hau ke te au e mahu inga maari ange ai mahu inga e konistu tone i whai mai pe koe ne ta whanonga koe ni. Pe koutu e tonga koe mea mahu inga ke whakalotoa pe mo whamanatu pe ke o tau ka inga. Ai mahu inga ke o, sai enu koe whakatonga ku puluse konistu tone i e wahao pe, i e ngaluo pe. Ai mahu inga mahu pe ke tau whaafoki ke ai o sio ke ngai kupu. Mo tau sio po lau. Hanga pe koe tau foki o lau e toi tapu. He ko te lau e toi tapu, te lau a mātiu vai uraki, a hone mai foi mahino ke. Te toi whoki mai o lau a mātiu vai uraki, o se a mahina e tolu te toi sio ke mea ta. Ko kupehe ko ni stutone, te lau e tawataina e ngai konga ki kamata. Hao e konga uraki, te toi whoki mai. Pau ta whengan ke ta tau kei e foi mea ko ia ta whoki aki e ko ni stutone. Kai sai tonga kai whoki atu ko o whalai atu mo tolu mo mea mai, mo kau mai, mo tolu te mo mea mai ka hau kai whawhetai ka tatatau ai. Malo pito, Professor whamalo lahi te lawa e proklama e ahoni, ta toki sio i he wiki ka hau ke ta hoko atu ki he konga hono tolu, o whatu ke te kota me ngā ue whai me hena. Malo pito tonga whai. Malo. Ko whamalo atu ke te ki mo tolu koto a pe ka inga, na mo mui mai he tau proklama, tu whunga whanua alo au, aia ku whahoko atu pe mo Professor te tāse si o laftani, te ma te hoko atu pe i he proklama i he wiki ka hau, i he tau konistu tone, pe monga he isiu pe hoko current event i hoko i he taimi ko ia. Pe whamalo lahi atu ki he kautaha ko ia, Starik Tubou, ko e kautaha
South Pacific Loans i he tokoni ko toa pe o ku mōwhai, o ku lava ke whahoko te taunga he polokalama ko ni meheni. Fia mau i he no, pe mo ha whenga, fia mau paanga ko toa pe whawawave, o wana ngalo e tiki mōtolu ai South Pacific Loans. South Pacific Loans ko e noa valungi au. Valu, hiva valu, pe mo delectable, te ke lava whitu taki toa taha pe ka o ngau e koe nau pasia tu, te ke lava talanoa ke te ki nau tolu, i hao whaahinga fia mau paanga i Okalani New Zealand. Whamaro alahi foki ki he Bates Fashion Store o ku osi kamata ngau e Bates Fashion Store i loto Nukalofa, hanga to pe kihe tau moe pe au building. Te ke lava o mamata ki nau ngahi wala i ai. Wala kaureka o au kihe wala kakaila lahi. Te ke lava o toli mawhiria i peko ho ta he telefoniko. Nā walu fitu noa. Ono nima, ono wha. I huikeni o kuna off pesete, off paanga hongo fulu. Kai koe pesete hongo fulu, kai koe paanga hongo fulu. Whainga wala pe te ke whakadau, pe meihe wharikoloa Bates Fashion Store, te ke lava o mauia, to o mea i e tola hongo fulu. Ka ke mau e wala ko ia, e mau i ngā mātu a ki maa pika. Wala fo o, wala fa of ofa, mau atu ia. Meihe Bates Fashion Store. Ke ngā taiu whia mau i ki kaunga aue, ke ngā aue i he whitawha aki siwile, ka pau o kuke i Aukalani New Zealand, te ke whia mau hafa, whainga ngā aue koe ni ngā aue leipa, te tu taki mai, whiga telefonika noa wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, lava ke kamata ngā aue rewa, ihe, wawe taha. Koe whanongonongo ia, lava ki o atu, ihe tau proklama koe ahoni, ka mo mea tau toki whelongo aki, i he tau proklama hoko, ai a koe a pongpongi, e whahauko atua i a proklama koe ia, koe whawhangu o Saione, i he taimi taha ho ata, e whahauko atua i a proklama whawhangu o Saione, te matoe whoki pe mo piveni o whahauko atua i a proklama i he aho toa prelulu, pe he whoki ki he pultosa, e whahauko atua mo proklama pultosa he toa prelulu, pe moe, holo wifi e o atu kutoa ia ngai proklama tō ko ia ihe tō prelulu ma kumo tō ke mo mama whanau ki ai ka mo mea. Pakalongo ki kapa, motukunga kauta.